wakaja lele lalepasan Mang Junet bisa ngabantuan wakaja lele lalepasan Mang Junet bisa ngabantuan. Ih, hirupku bete-bete tin. Cobaan mancing bela. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Eta bang. Sial tembok malah jalan yang baik. Woi Bancet, mereka mana sesorangan baik? Main bola? Jo, kan sia hendak main bola mau pancingan? Atau dia lah yang mau pancingan, hendak mancing lah, hendak main bola. Woi, sama amat tak budak? Oh, Kong, orang ilu kan yuk, Kong. Ayo Tuh, ayo. Manusia yang datang mengetai. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Wah Abdhel, sana Bancet tuh. Nala tadi aing nyana dia mau pancingan da kameta. Emang kunaon gitu? Tadi aing dicarakan dua antak punya na. Sarua aing kita dicari kanan di dia. Urang jalan yuk. Ayo, Siap. Ayo. Tuh mantap budak. Wakaja lele lalepasan Mang Junet bisa ngabantuan wakaja lele. Woi, si Bancet tuh. Woi, butuh Bancet tuh, woi. Ayo. Jalan, ayo. Enggak. Woi, samper kalian gua. Awas, enggak. Wah, si Bancet tuh. Jalan yuk. Ulah kan udah. Ayo yuk. Jalan yuk. Ayo. Ayo menang lu. Sana gede. Berat amat. No. Saya kan malah betai. Tuh sesat. Wani-wanian amat sih eta budak. Oh, jadi sia nu malebet aing. Wih, gawat. Wih, senang aing. Let's go, Bobin. Tadi sia kan dilihat sia uluna.
Kami dari TRP Kreator mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Perfect.